bohong cekang Mas Tojijane. Ayo. Asik panas sesuai kono Pak. Panas terus. Iya, bos bebekan Kang Ibu Haja. Kakang kula newatir bos Cidang sampeyan bohong mending terus terang ajang kodolanan. Coba suara bos Cidang. Sumpli percaya bos Cidang, kula si percaya, cuman kula newatir janjine dusta. Coba jadikan Mas Toh percaya tak tanggung saya beli cekang Mas Toh Cidang. Asik-asik bos Cidang mau orang kurang tanggung jawab. Bebek sekana gak digiring kabeh. Mbok mending giringnya mah. Tarik maning Kang Cidang. Iya. Lamun Kang Cidang kenai coba marek ning wong tua aja cuma ngomong yen bener dagang beli pohon. Coba bos Cidang gak bisa beri ke majikan wadon. Dudusun beli percaya majikan kula si percaya, cuman kula newatir Kardi Darsono janjine wong Bali nok IPA masih ada iku Bung. Asik wong Bali nok IPA Wakaji Darsono Wakaji Rawi. Asik nok IPA wong Bali Wakaji Darsono. Asik wong Bali tobat orang kuat wong Bali. Terima kasih matur kesuwun.
Ya suwun banget tuh. Kan mana deh bos? Karena lamun bos Zidan coba marek ning bos Bali aja cuma ngomong nyen bener kakang beli bohong bos Zidan. Nok ipa wong Bali, nok ipa wong Bali, wak Kaji Darsono majikan wadon. Sobat suara Kang Zidan, nok ipah wong Bali, kurung pidok ipah wong Bali aja buru-buru kawin. Asik asik. Kakang kula mewati dan bohong mending gak terus terang ajang kodolanan nok ipah wong Bali asik majikan wadon nok wat Ibu Watia Bapak Darta Wak Kaji Darsono nok ipah wong Bali. Suara bos Zidan, iya. Ala 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 coba. Duduk sembli percaya, ulasi percaya. Cuman kula lewati, janjine dusta. Nok ipah wong ya lagune dewekan bae ya ana sing derek wis beli